Panaraar, tinamlama. Na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Anaraar, tinamlama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sagutan da kayo iti may sapay apakasaritaan asinurat ni Nestor Marcos na pauluan iti Risik ti umang anges akalman. Tampok dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Iho, nakasaganan tinagarbo asalunan, para iti kasangay mo intun bigat. Wan mama, ket makuna ka daytoy santi kabubunggaan a panagkasangay ko. Tamalaksid aditi balay ti pakaangayan ti selebrasyon. Nakapimpintas pa iti panakadekorar ti salunan. Kan tiaglawlaw. Gaputa kayat ko ang mapawaw, tiyam amum kanya ka girlfriend mo intun bigat, iho. Agyaman ak mama. Amum, kayat ko ang mga sawakan. Tapno maikanak mo iti apo ko. Mailiw ako na maadaan, iti ay aywanak nga apo. Urayan niyo mama, dandanin. No makita ken mamamok ti girlfriend mo, siyakton ti mangidarirag iti panagsimpayo. Saan kayo kumaunay nga agapura mama? Ubingak pa mat. Anya nga ubing, 25 ti taon mo, iho. Agkaedad kami ti girlfriend ko mama. Nataengan kayon, iso anasaya aten asang wenyo ti biyag tinaistadwan. Nagnama anak. Rabiin, madakapailan di tiruar. Sumrekan ta maturog dan. Sa anak pa ang makaturog, tatang. Anakan di pampanunuta, masaan mo apakaturugan? Agner-nervyosak amadanon ti bigat, tatang. Tapay, Intun bigat ngamin kat iyam amunak tun ni Joey kini mamang na. anya ko martipag nervyosam. Ang mga nulaisen nak ni mamang na. Numaamuan na amay sa akla ang amarigrigat, tatang. Apay nga mina day tatip ang panunutem. Agpinpin natig kayo ko ni Joey. Napudno kayo iti tunggal maysa. Umdasan day tang armasyo, makidangadang karang iti sumangpay nga alawig iti relasyon nyo, anak. Ha? Ti cellphone ko. Ni Joey. Hello, Joey? Apeng mawag ka? Sa anak kami na makaturog. Sa pinadas ko ti mawag kat simungbat kamat. Sa anak pa'y mo ta makaturog. Addaak pa'y laang dito sa alas mi. Nakasta, agpadata sana makaturog. Anya ti saan mo ang pakaturugan? Gawata excited ako na madanong ti bigat. Magagaran ako na mangyam amukin ka ni mama. Anya? Sika, apay adi kamat makaturog. Anya ti kapuna. Kasla, jak kayat amadanon ti bigat. Anya, taapay. Agner-nervyosa ka sumango kini mamam. Agnervyosa ka sumango kini mamam. Taapay ngagnervyos ka. Ngamin, saan ko amasigurado no kayat nakaparaken ka? Apay ko madanagan ka. Uray saan nakaakayat ni mama, awan mabalin na. Tasak mo ti masaknan, sak ti mga sawakan ka. Istrikta ka din ni mamam? Wala, aminak. Ada pagka-strikta na naman minsan. Makitam, iti daytaan ay bagam. Ad-adamanan ang mabutengak asumango kini mamam. Awan pagbut ngam. Awan to ti makatubang iti relasyon ta, mahal. Ha? Namnama, anak. Altawan, hanggang maapay di ka pala agrubwat.
Dandan ni itan ni Joey nga umay mangsukon ken ka diti balay. Kwa tatang, agner-nervyosak paylaan nga sumangon to iti mama ni Joey. Anya kumat ti pagnerbyusam. Ala, agrubot ka kitdin, anak ko. Sige nga rod tatang. Ti kotse ni Joey dayayan. Wan nga agpayso. Adan ni Joey. Kunak tumat nga minken ka nga agrubot kan. Ita, pagurayam man iti mabayag ti kayan ayat mo. Napanan sinukon ti anak ko ti kayan ayat na. Sapay la kuma, tama ay ayo akto iti iyam ammo na kanya kababae. Kayat ko una yun ang mga asawa ni Joey. Tauray ampun ko laeng, magagaran akmet ang maadaan iti apo ko. 25 atawon tinapalabas. Sipod nakitak idi iti igid ti kalsada ti agsangsangit a maladaga, nga isuitan ni Joey. 25 na tawon tinapalabas. Sipod intalaw day di ka live-in partner ko ti anak mi a babae. Gapu iti sanmi a panagkindaawatan. Adapay nga tanamnamak, amakitak day di anak ko, nga intalaw na iti danak. Nakadanon tan namnamamahal. Nagadualugan kan tattao iti rubayan nyo. Kan nagdakkel ti balayo, Joey. Umay ka kitdin, dumsagtan. Ay, kasla, masimbalo dagiti sakak adumsaag. Tamakita kat, babak ng amin asa nga iliyo. Kasla mabain na kasumango ka dagiti bisita yo. Kang runaan ni mamam. Awan rumba nga kabutan kan kabain mo. Agpapada tayo amin na tao. Umay kakit din. Tayam amo ka kadagiti sa nga ilik. Kang runaan ni mama. Mama, yam amok nga muna kada kayo ti girlfriend ko. Sakbay nga isangok kadagiti bisita. Ninamnama. Kumusta, Doña Clara? Agpay sumot gayam, ti ko na ti anak ko, anapintas ka. Ang anya tinaturpos mo? Ha? Doña Clara? Saan ang nakapagturpos, mama? Undergraduate iti kolehiyo. Anya? Apay? Anya rason? Wano? Nagbulakbul ka? Iso saan ka anak kapagturpos, iha? Gapo iti rigat ti panagbiag mi. Iso saan ko anatuloy ti panagadal ko, Doña Clara. Anya? No kasta, may sa kayo amamirmiraot? Mama, saan kumamatakas ti panangibalikas ti kasasada iti biyag? Joey, iho, apaya di ka lang nakapilin iti ka-level tayo. Nagano di ti babae nakaadal ken babaknang, amabalin mo nga arman. Daytoy payla a babae a mamirmira o tinayat mo. Joey, dayto yun ti kung kunakeng ka. Anyay tayon tinagan mo, iha. Namnama, Doña Clara. Namnama? Talaga manamnama ti babaknang mo. No ti anak ko ti pakyasawaam. Inayat ko ti anak yu, Doña Clara. Gapo ta iso ti ipitpitik to'y pusok. Saan kit di ati kinabaknang nyo? Ladingitek. Ngam sana si Kater arapaapek ang masawa ti anak ko. Anya? Mama, saan niyo kumadadaalan ti aldaw ko? Di niyo kumamot pabainan ti girlfriend ko. Ladingitek, iho. Hayat ko na mga asawa ka. Ngam sana kas kininamnama ti kayat ko nga asawaam. Agawid akong Joey. Diyak kay ating tagbayag dito eh. Di kakan. Agora ka. Nagtarayon ng matayo. Namnama! Anya,
Saan nakaamaawat ti ina ti boyfriend mo, anak? Uwan tatang, katinasakit, linais na ti kinakurapay tayo. Una yan, dagiti mata pobre ababak na. Kat, anya nga tinagluga na managawid. Nang para aklatan iti tricycle, ta isong tinagluganak tatang. Kat ni Joey, apaya di na kaintulod diti balay. Kaya't nakasurutan. Ngam nakitak ti panangigawid ni mamana kenkwana. Sigurado nga umay diti balay tapno agsarita kayo. Imawag itayon tatang. Kat ko na nga umay tukano, inton makapanaw amin na sa nga ilida. Mama, itata nakapanaw amin ng asa nga ili tayo. Mabalin tayo kadito agsarita. Of course, iho. Katamuklatan, amay papanday to'y iti nobyam, ti kayat mapagsaritaan ta. Pudno, mama. Diyak kaya ti panang pabain nyo kaninamnama itay bigat. Iho, nakaad-ado ti babae. Karas na kapay ti anak ti may nga amigak. Nasaysaya at pa'y kuma, no ison ti mo. Ninamnama ti pakarik na ak awan umasping na nga ayat. Leno loko, saan kayong agbagay kininamnama? Sigurado, akasla na ilinong akalding. Wano kasla na itakal amarabutit, iti pagbagasan, no iso ti asawam. Mayat kayo manhunusan. Iso ti asawaag. Anya, di mo padpadasin tagsukir kanyak. Tamay turod ka laksidan. O relaksiden dak nga anak. Saan ko nga isina ninamnama? Nasaya at ay may ka-Joey. Sumre ka. Saan ang kami na makaid na ibalay? Sipod nagsarita kayo ka ni mama. Saan ta ka nung agbagay? Saan ani mama ti mapaturay? O renton ka ano? Diyak kayatan ti umay di balayo. Saan ka apilitan no di mon kayat ti umay di balay? Anya nga rod ita ti planon. Kas nakunakon, saan ani mama ti masurot? Ay ayatin ka. Diyak kayat ang mapukaw ka. Iso akayat kong agkalay satan. Anya? Sa anak pa nga agawid iji balay. Uray inton bigat. Asikasuan tan lagi ti papeles tang agkasara. Anya ti kunam, Joey. Kayat mo ngay kalay sa ti anak ko. No, si papalubos kayon, tata. No kayaten ti anak ko ti makiasawakin ka. Sa anak ako montra. Ang kasanon ni mamang mo. Di na kanumot maawat aparaken ka. Saan ani mamati masurot tatakanor? Hala, sikati makaam mo marok. Panamungak ti plano yo apanagsimpan. Kaamok anapudno ka iti anak ko. Hello, Joey. Apaya di ka pa'y lagawid. Agsipngatan. Saan da kasagdan nga gawin, mama? Umyana kong ti balay ti girlfriend ko. Ang mauyong ka ka din. Agkayda kayo ti girlfriend mo, adi kay pa'y nagkasar? Wano, iyap-apan ka din ti amana ti anak na tapno saan mo amaliklikanan nga asawad. Saan nga iso ti kaidak? No di kat ti amana. Kensa nakasta ti kinakiting ti panunot ti amana. Nga iyapan nalatan ti anak na iti asino man alalaki akayat na manugangan. Anya nga rod ti planom. Kayat ko nga iti kabita na panawan. Agsimpa kamin iti ayatek mo ma. Sana mabalin. Mabalin. Tasak mo ti mga sawa. Awan ka din ti panangipirpirit mo kanyak. Labing itak mama. Simbirgwensa. Sa bagay, saan kamot ngamin apod nung anak? Anya? Ulitan niyo man timbagayo mo ha? Naklatak lang. Naisabang yon. Kunayo sa andak apod nung anak. Pues, tangay naigalisan ti dilak.
Lukay sa kunti palimod anang balkot iti kinataom. Tangay, di nakmato ni pirpirit, akasinam. Anya palimod tinabayagan ng ikutan nyo, mama. Ladingitek ngay baga Joey. Ngem talaga asaan ka apudno nga anak. Ampun ka lang. Anya? Adda pudpudno nga anak ko. May sa babae. Ngem intalaw day di nakalive-in ko a lalaki. Joey, dandani mon maibos ti sangsangom nga arak. Nga maging gaita, di mo pa imbagati ko nam nga impudnukan ka ni mamam. Namnama. Oh, apay nga agluluwa ka mutan. Gapot sa anak gaya mapudno nga anak ni mama. Ampun naklay. Kanya? Isumatla ako nanay di. Amay turad nak alaksidan nga anak. Nagsukira ka na iti pagayatan na. Tadinak matgayang pudno nga anak. Tata Kanor, iti impudno ni mamang ko nga ampun naklaan. Ad-adamanan adyak kayatan ti agawid iti balay. Anya? Ano sandak ko maamakipagyanan kada kayo, tata? Uray kat asikasuan mi meten kaninamnama iti papeles mi ngagkasar. Sige anak. Di mo pa kadanagan ti panagyan mo iti balay. Total, may kamang kanto meten. Gem, awan ko mapatyag din na. Bayat ngawan pa iti napasamak akasar. Ang magure ka. Anyagayam tinagan ni mamang mo. Clarita, tata. Clara, ti palayaw na. Anya? Clarita? Uwan, tata. Agore kayo. Apay akas lanas daaw kayo anak ang nagitinagan ni mamang ko. Apay? Amuyo ka din ni mama? Ne, ada dim tingalugan di terwar. Ha? Tikot ni mama day tadim teng Tata Kanor. Nasurutan na di balayo. Ha? Iso ka di dim saag? Uwan tata, ni mamang ko rejay. Ni Clarita Montes? Ha? Am-am yun ni mamang ko? Sika, ti ama ni Namnama, Kanor? Wan, Clarita, siya. Agam-am mo kayo kinitatang ko, Doña Clara. Oh, anak ko. Ha? Apay nga arako pendak, kanapay nga awagan nakmutan iti anak. Mama, anya ti mapaspasama ka na kayo? Apay nga arakupan yung matan ti girlfriend ko. Idin to talinala isyo idi imay iji palay. Anya talaga ti rason, Doña Clara. Gaputa sikat ti anak ko ngentalaw kanyak ni tatang mo iha. Anak ka, ta live-in partner ko idi ni tatang mo. Oh. Anya? Saan? Joey iho, tangay san kayo mat ngagkabsat kininamnama. Ta ampun ka lang. Kat Anya, mama? si papalubos akon nga isot asawa iho. Tapno awan ti mapukaw ko kada kayo. Agpaiso, mama? Oh, agyaman ako, unay. No si papalubos kayo matlangan nga gasawa kami kaninamnama. Clarita, mabalin ka di. Pakawanan nakmadten, itinagbasulakan ka. Ipagpagapom ko ma, iti anak ta. Nga iso ti resik ti umang anges akalman. Doña Clara,
Este, mama, tapno naragragsak tayo amin. Pakawan ninyo nga ron ni tatang. Iti panangilibas na kanya kidi maladaga akpay. Wan iha, pakawan kung gapukan ka. Agsipod ta sika ti risik ti umang anges akalman. Ken agyaman ak, tad adaman na simingising, wano naganaraar tinamnabak iti pan nakakita ken ka anak ko. Ken iti panagdeden na tayon kadatatang mo. Sang-sang kamay sa tayon. Kat anyan anagragsak. Agyaman na, Clarita. Ditan papagayam kinaggibusan ti pakasaritaan arapauluan. Risik ti umang anges akalman. Dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Insurat ni Pagayam Nestor Marcos. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.